Muswa wa miṅwaha ya 24 Lebogang Ndlovu ha thona mushumo ubva tshe a phasa maṱiriki nga ṅwaha wa gidi-mbili-fumbili-ina. Muswa uyu uri nga nḓila ine a khou zwimana ngayo na mushumo ha tsha khetha uri ndi ufhio zwa zwino. Fhedzi uri mushumoni wa vhatsini na mbilu yawe ndi wa u vha pholisa ḽa badani. I'm very desperate to get employed now, of course. Unemployment led us, most of the people, to do such things that we're not proud of, such as gambling, going out and hustling, even though it's not that much of a hustle, but you do what you have to do just to get that plastic of something to go home with. Vundu la Northern Cape lina tshivhalo tshihulwanesa tsha vhaswa vha sa shumiho kha ḽino shango, hune tshivhalo tshenetsho tshi khou anganyela u swika kha pesente dza 37. Vho-Cyril Matshovha uri u khou ṱoḓa u thoma bindu ḽawe ene muṋe ḽa u endedza mihwalo. Muswa uyu o gudelaho zwa mbambadzo uri lutamo lwawe luhulwanesa ndi u wedza miḽoro yawe. People are buying things online, so in such ways there are transport needed, and in that ways if I had my own I'd personally hire mostly youth. Vhatshiimiswa tsha u lambedza vhaswa nga masheleni a zwa vhubindudzi vha NYDA vhari vha lambedza vhaswa vha tshivhalo tshipaḓaho furathi nga ṅwaha, nahone vha ri na ṅwaha tshivhalo itsho tshi ḓo engedzea u swika kha ḓana nga kha thikhedzo ya ndambedzo ubva ofisini ya phuresidennde. If a young person is going to be earning 2,000 a month just by being employed by another young person, to us that is success. That is a step in the right direction, and we are quite happy about that. For this year alone, I think so far we have approved more than 60 grants from the Northern Cape. Now you can imagine if you approve 60 grants, you multiply that by 3. Vha NYDA vha khou itela vhaswa khuwelelo ya uri vha ḓiṅwalisele masheleni ayo a ndambedzo, hune vho ita na u ṱahisa uri vhaṅwe vhaswa a vha sali murahu khumbelo dzavho musi hu tshi vho ṱoḓea zwiṅwe zwidodombedzwa uri khumbelo dzavho dzi khunyeledzwe.